Shalom, selamat pagi. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nereon martonggo hita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang sa naburi atas beham bapa. Dor doham itongah-tongah ni haganup halak na mardilo hubamu ibagas tenger mihur. Ay maasi bani panorang sogoton rohanami manrogop mangelek hubamu ase sorap kun hamton dimuna mapasingin huban nami bani panorang sogoton ase hatamu nasyol ijalo hanami tondumu na mapasingin mana mangajari hanami ase barang aha petongon sihor sidopak konon nami sihor jahonon nami tetap hanami maronjolan ibagas hatamu na mapasingin. Mari tikuran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siyang marianan na boy sisihan namin marhiteho ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata sa darion Jumat tanggal 17 Juli tahun 2022. Aima tersurat bani buku sada Korin bindu tolu ayat 5 na makatahon sonon ay ise do si Apolos ise si Paulus juak-juak do si Dea parhitian na siyam gabi porsaya anjaha ganup do muhubani pamberi ni Tuhan bani totu lang pala songgotan hita anggo jupah kita ibagas kuryata ibagas parguluhan ta sigano pari terlebih maay itonga-tonga ni halak na porsaya parkelompokan atape parbulah-bulahan halani tokoh rohani atape boy sobuton tatene halani hatahonon makarisma ni sahalak si pangidangi itonga-tonga ni kuryain nasada makatahon marharisma do si pangidangi si A nasada makatahon si B jana langpita ibagas parsaranta tumang atape itonga-tonga ni sada kuria tumang tapi sonay do humani agedo pag gareja nalegan gabe ihatahon ma jupah ibagas parsahapan si ganupari anggo igareja jai adong do pertumbuhan anggo igareja taon susah do jupah anggo pandita ni halakai boy do ibain sonon anggo pandita talang bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus uhur namar kelompok-kelompok sonon atape namar bulah-bulah sonon aima roh humbani hatahonon tama ay tene burit niuhur atape boy soguton ta adong rasa iri masih lebih diaran ijai ijon lang ay mana terjadi homani itonga-tonga ni kuria Korintus bani panorang ijia nasada makatahon si Apolos do jengesan nasada makatahon si Paulus do diaran nasasitong ni sedo si Apolos sedo si Paulus na perlu ibagas parguluhan ni kuriain ay maase marhitiho ni sukun on Apostel Paulus siol patakaskon hubani kuria Korin ay ise do si Apolos ise si Paulus artini ay sedo na lang itanda kuria Korintus ise si Apolos juak-juak ni nebata ise si Paulus juak-juak ni nebata apostel do si Dea haduasi tapi nasihol isobut Apostel Paulus hubani kuria Korin ay ma ise si Apolos ise si Paulus bahasa si Deon aima pita juak-juak ni nebata alat ni nebata laho padaskon ambilan nama dierin laho pararatkon harajaon ni naibata halani ay lang boy hape jupah lang diar hape ni jupah itongah-tongah ni kuryain laho pabagalhon juak-juak nasada jana pabagalhon juak-juak nalegan halaniaha halani isepe juak-juak ni nebata maningon takas do bani kuryain bahasa
haganupan sidea parhitian ni Kuria Indo ase gabe porsaya. Jana namambahin Kuria in marbagal, namambahin Kuria in martengir niuhur, namambahin Kuria in lambin porsaya. Aima horjani tondui na pasing. Ase porini adong pehalobihan ni si Apolos, adong halobihan ni si Paulus, anggo lang ipasu-pasu ne bata. Soya do haganupan halobihan ni apostel in. Sonay do humani, anggo adong mahumani jupah hapentaron atap pehalobihan ni Apolos atap adong kumani ididah jana ihapkon kuriain halobihan ni si Paulus ibagas pangidangyon ni sahalinari anggo lang ne bata na mambahen marbuah na mambahen marbagal pangidangyon ni sidea soya do haganupan halobihan ni sidea ay halani ay na perlu ibagas parguluhan ta sigano pari ase ulang adong jupah bata laho membanding-bandingkon juak-juak nasada hubani juak-juak ni naibata nalegan pabagalhon juak-juak nasada sonay age pabagalhon juak-juak nalegan halani ahape talenta na adong bani juak-juak ni naibata sidea pitah parhitian dohasa juak-juak dohasa sidea tapi anggo sa sitong ni naboy paluah kon hita aima pitah idop ni hurni Tuhan Yesus Kristus halani ay juak-juak ni nebata parhitian ni nebata dohasa na membubai kuriain ase roh hubani Kristus aima ase maningon takasdo bari ganup kuria Kristen ijape marianan sedo ase roh hubani juak-juak ni nebata tapi ase roh ma marhasa daun martupu hubani Kristus aima ase anggo odong peporini marlegan talenta ni juak-juak ni nebata na mangidangi itongah-tongah ni kuriain lang ay gabe si pangambati bani kuriain lahoroh hubani Kristus halanyaha porini pe marbeda marlegan talenta ni juak-juak ni nebata tapi tujuan ni sadado aima ase haganupan kuriain lambin roh dohor ni lambin roh orot ni jana lambin roh ringgas ni marayak Kristus Tuhan in jana mengondoskon diri ni jana maka persayai Yesus dotongon nagabe si paluah bata jana na membere pertumbuhan rohani nalaho pabagalhon partonduyonta ibagas ganup gulmit ni pargoluhanta sigano pari amen martonggo mahita ajari hamhanami tongon bapa asilambin mangida haganup juak-juakmu pitah parhitianmu dotongon sidea ibagas nalaho pararatkon harajaunmu terlebih padaskon ambilan nama dirin nagabe parhitian nami kuriamu ase lambin martengir niuhur janah porsaya bani hatamu ase ibagas saganjang niron pe Tuhan tongtong matondimu nama pasikin nama ngajari hanami bahasa pitah ibagas idop niurumu dotongon haluahon nami ase porini petongon idah kanami jana jupah kanami marlegan-legan talenta ni juak-juak na itodoh kam na isuruh kam maningidangi itongah-tongah nami parhitianmu mahaganupan in bapa juak-juakmu in lao padaskon pasu-pasumu huban nami asehanami pe labin roh pokut ni marparsoran ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami amen jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan ne batata idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong nyate ni ne bata bapa apa parsoran ni tundui na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan amen hora sobat haganupan bapa inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andoar matungon lambit ihapkon hita hasadaon na irahut ibagas holong ni Kristus jana ididah kita matongon sonaima
juak-juak nine bata, nadop manaburhon boni haguduhan in bata, asi andohar ma boni ai tubuh marbagal jana marbuah bani haganupan pargulmiton ta sigano pari. Andohar ma. Salum.